refer tur an nei ni lo chuan ke chuan applicable ka ti view don lo ni he press statement hi chu tu na general consent e adang lapna chu ni ta ni heng kum sang kha jakwa sum kwa ne na kumin kum sang ni sum ni le pali lo compare khathil fu chi poni lem nova ole voin chu hey news hit tak mai aron oma masabera chuan hey Congress Vigilance Sale 10 General Consent chhungchang Chief Minister khan MPF te nena thudik ziklok lo soini antia ti chuan he thalak hi alar khop mai voin social media na chuan kan Chief Minister kalta Zoramthanga Wheelchair thulai hi ania then ka chuan in CBI kaulu naya wheelchair thuwang mai ti angzonga thu post po omnol bokani chuan adot le hianin PC lampang hianin general consent chungchang kha anon soi boka apek thayani ti khanon soi vele bokani chu kan chiaranga tuntum video chuanin kan react to nyo boni sema sabera han kan kalanga hei general consent chungchang Chief Minister in MPF nena thudik ziklok lo asoi Congress Vigilance Sale tinia ni somni paruk July kumsani somni paliati chuani Congress Vigilance Sale chuan July ni somni panga kumsani somni pali ninga nia MPF shroitu te nena Chief Minister Doman CBI nena aram dan tharin aphu tang thlapin general consent kan pe tia asoi chu thudik ziklok lo mizo mi puite rilru hroi swal tumna awm ni in an hriat thu thuthar te dar tu te ma an soya hei hi anma ni MNF lampang legal department pokhanin anron soi boka Congress Vigilance Sale Chairman lanun moi chongo chuan Mizoram mi puiten thudik pumhluman hriat theinan ti in press conference kan nei ta ni Chief Minister le ZPM sarkar soisel ngor hi kan tum ani lova ama ero chu mi puiten thudik an hriat theinana campaign hi kan ti tu le mo phurna nia kan ngai ani ati tinia engpo ni se tilai china henin kan comment lok tu chu he press statement a hian general consent chungchang puduan do ta soini ti ngot ang chi te khatiang chi kha ni chuanin ke chon applicable ka ti view don lova general consent pek thayani dante chumi section a chun chu tiang chon in jeka emo chumi dana chon emo thil dang han refer tur an nei ni lo chon ke chon applicable ka ti view don lo ni he press statement hi in chin por tum na le press mi tele mi puite ti enge riluti phoglek tum na mo political game anga khanin ke chon ka ngai mai dona frame takin ka soi to panga ani lova CBI te nena hianin general consent hi chuti ang dan noya chon pek thayani ya chuti ang chon ti ang kha chiang fake focal reference an nei ani chuan chu thil thatak ani tura ngai kala chiar big lo he news hi ka Chief Minister in ramdan tharina phut ati hi Indian Penal Code 1860 thak tu Bharatiya Naya Sanhita 2023 ni nalanga tilai paragraph en chiang taila kan Chief Minister in ramdan tharina phut ati hi Indian Penal Code 1860 thak tu Bharatiya Naya Sanhita 2023 ni nalanga CBI consent pek chungchanga he dan tharian engma phut anei lova CBI Director in State Intenena lekha athon dungzuya mo hei hi poimo donu tuktilai chho hi CBI Director in State Intenena lekha athon dungzoi ZPM sarkar in consent remtina thara pek July ni khat kumsani somni palia Mizoram Gazette notification a chua pokhan he dan thar hi soilan animi alo atibok heta hianin Congress lampang hianin ZPM ina Gazette notification thar anon ti chua akha anon mention ta lo thunga amai ro chu heta hian chiang takin ain zia kani point number 3 hi poimo donani in view of enactment of new laws in addition to the earlier notification under section 3 of the SPE Act for investigation by CBI of offences under different status, the government of India has issued fresh notification under section 3 of the DSPA Act for offences under BNS, copy of which is enclosed herewith around titani. The joining hemi
ให้มี point number 3น่ารันสอยจูอินเดียรามินด่านทาร์อามันตากวางอิน more enactment of new laws notification มาซา section 3 DSPE Act ต่าง investigation ตีเทนะคะด่านทาร์มันให้ตากวางเฮียนิน notification ทาร์ตีชัวเลยเนี่ยจู่ section 3 DSPE under BNS สารนิตาเนี่ยฉันจูให้เชียงเรื่องตัวมาจน IPC ค่ะเนี่ยตัวน่าจน BNS อันนี้ตัวให้ section 3 of the DSPE Act for offences under BNS Act notification ทารีอันชัวง่ายอ่ะจู่ชัวเราเสียงจนเอ็งมันติดให้โดนเราวันนี้นานี่อ่ะแต่เห็นคอนเกรสน่ะอัน press statement อ่ะเฮียนขมิจุงจางเอ็งไว้ไง notification อันชัวที่จุงจางค่ะอันสวยหลังเล่มหรอวะนี่น่ะหลังอันที่เรื่องว่าแต่เหตุเห็น BNS มันนี่ฟังนี่น่ะหลังอ่ะ CBI consent pack จุงจางเหตุอันทารินเอ็งมาพูดอันไหนหรอวะที่CBI directory น่ะเอ็งstate ตินเตเลขาอเปกโจกคารอน mention ตลอดชวนเหตุเฮียนมิโซรามิน gadget notification น่ะชัวพอคันเหตุอันทาริสวยลันอันนี้มีแล้วมิโซรามินน่ะ gadget notification น่ะที่ชัวค่ะเหตุไล่กันเอ็นตักCBI directory น่ะอารอนทนdraft notification อ่ะที่ชัวเนี่ยจู่นี่มิโซรัมสุรการที่ชัวจู่นี่เต็มไม่อุมาเซdraft notification ค่ะออกมานี่ที่ค่ะกันเชื่อถึงอ่ะทอมไหมNPCC Senior Vice President ส่วน CBI เนี่ยนะพัลนะ consent pack จงจางเห็น general consent ไงอันนี้ partial consent ที่ปอยหมอจกจู่พัลนะ consent pack ที่พัลนะหมอ consent pack เห็นไงหัวมที่เห็นนี่กัน Chief Minister กุมสารที่สมนิปฐุม MLA election campaign ลาย CBI เนี่ยนะ general consent pack เตรียมทรินและสุรการทาร์เปลี่ยนนัว Mizoram Legislative Assembly session มาสับเบอร์ในไลน์ให้อันเมนชั่นไงอ่ะYouTube channel เทรนด์คัดปอยให้ที่ไลฟ์วิดีโอคลิปที่จะนติลาร์ขบไหม December นี้ส่งบริคุมสารที่สมนิปฐุมอาศัยกันสุรการกัลตาขันโลกอายุตาอิน CBI เนี่ยนะเป็กอารถปฐุมไลกันสุรการเทลูกันสุรการินอาราดังจัตตาเป็กกับพัลละวันนี้ค่ะเกนี่รอจน general consent กันไปโดนะเอ็งมาพัลนะมินดิลอ่างไอโดนเราอันกุตัทุลุจูอัน investigate ไม่โดนนี่อาทิยา general consent อาศัยเลยตัวนั้น general consent เปที่สี่จุลายนี้ขัดกุมสารที่สมนิปลี gadget notification อาชัวมิโซรัมสุรการหน่วย public servant เต CBI อินอาชัยมาอิน state สุรการพัลนะเจียกลักมาสักพอดตัวนี้อาทิเลสิฮีอินกัลินชุนเลจานอ่างนี้อาทิบอกเตียนนนติตานี่เองปนิเซเหตุไลอัทุปุยะเฮียนหันเอ็นจียงไตละ general consent จงจางอาชีพมิสริน MPF เนี่ยนะทุดิกจิกลวกลวสอยที่เฮียนี่ยะเอ็งตินเง general consent ที่เอ็งreference เงินในที่ค่ะปอยหมอมันอาจารย์จูZPM น้ำปังเงินนะ press statement นั่นในค่ะอาจารย์ให้กันละมุลวันนี้โมอาจารย์นักกันละมุลดิกตักจวน Prevention of Corruption Act Section 17A อินะขามีบาร์อาลูในโมเราดังกัลตัวในเตะขัดยังที่ข้ารอน challenge นะรอนสอยนะพี่กันละมุเลมลวันนี้ ZPM Legal Department นะ press statement ในนัวคัน voice รอนในจุยจูอมเซลมาเซขามีเนื้อตลัดให้ตัวระค่ะทุกช่วยกันละมุเมเราให้พอให้ตัวน่าอธิรักษาอย่างการนี้reference ชัดตักอันนี้เล่มละว่าอันเราสวยเวริงว่าตอนนี้ชวนที่ค่ะการรอนสอยอย่างการ reference มุมละตักที่ก็มุลวันนี้ไก่ชวนจุมิตานังชวนอธิเทเรื่องอารมณ์ที่อันรอนในตามีเราเมตินZPM ลำปังอินาอันรอนได้ไงpress statement ในยันสวยคำมี Prevention of Corruption Act อินอาโลบาร์ถูเตcourt challenge อันนี้เมกถูเตเลคำมีค่ะgeneral consent ที่พอฮีเราสวยมาเซโม ZPM เมนะอันสวยมเสียขัดจูตัวนี้พอ general consent นั่นดังลำเราวันที่ชนะจู general consent กันเปียงเหตุพูดออกมาเฮียนินที่เฮียนเราติมาเซที่เตียงgeneral consent ที่กันเปียงพวกเราติมาเซ Prevention of Corruption Act ด่านงาขัดจวนพัลน่าลักมาสักพดง่ายค่ะอันนี้เท่าวันนี้จุมีวางจน general consent in a sense พัลน่าเปกค่ะอันนี้ไม่พัลน่าเปกแล้วว่าข้าจะดูด้วยหันจินและปปค่ะที่เริ่มเตะเจ้าข้านี่เมลว่า Prevention of Corruption Act Section 17A คำมี2018กุมภาพันธ์รอน implement ทารานิจังขจวนที่ข้ากันสวยนิตาเซลาจู่รอนเดียวจะไทยเล่รอนเดียวกัลไทยให้กัลมุเลมเราในตัวเทงเฮียนคำมีข้ารอนละ challenge
kala shelo katina ni ber mai chu engpo ni se general consent ti tuna DSP Act ti a hen mention ani lo boka chu adu du in undefined ta na kha chu danglam thei veu do na chu tuna thu in chu kalkual vel dan mai hi chu nin ka ria kan tit mai tiang hi chu ka be se ang ka mulem lo an press statement a hian Congress vigilance sale te na press statement an ya hen chan chu an point te khe strong talk lo politics a in be na pa ngai ve me anga ngai thei kan ti te ti chuan siam hluin zai tok ti harin tai la hei put Zoramthanga wheelchair a thu wang maya azia lo khop mai heti anga wheelchair a thut nga ya om hi enge chan te pokan chiar thla zelang chief minister lui pu Zoramthanga chu tun nai khan anung zang ru zayania zi omlam apan mek zalenin abiek na ex chief minister Zoramthanga chuan karni liam ta vel khan Delhi a anung hi nung zang ti tur ania atro nung za in te zel mea nge nung za hi lo om ka shelem lawa nung zang ru tin chia zel phot meang nung zang ru azai tir ti asoya tunin muna a thuina phel lani lo ma se zi om lama pan zel ni in asoi anung zang ru a har satna ato chu kumni kalta vel tanga in tran to ani thute soibokin tuang takin operation ama chonti asoi social media lama siam lui hi wheelchair a thulai thala ka dara a hrisel na din mun aniam ta dewem ni tia ngai ven tu tam tak anom damna le hrisel na than ya ramtana a theina te mangzel turin zalenin do sakna kan hla na ni aron tia hei kan chief minister chuak ta chia pu Zoramthanga chu nungzang zayania zialo khop maya kumo pato lampang te ania anni anga hi chonin recovery te po hi ari du a chu bang chonin dam taka lom turin keni point du sakna kan hla na ni CBI general consent apek thai sarkarin general consent apelo vanal ruata PC party president hen ron tile boka hi han chiar vela taila atira congress lampang ka soyang khan hei po hian in tran chan chu tiang chona theialom ti hi aron nei fak angem ti hi sheta chakom khop mai han chiar te voin khan PC party president valarota chuan party office a thu soin Mizoram sarkarin adu phot chuan CBI te duwa thil chui thei tura general consent apek thei zia soya tundin muna general consent apek lo thu asoi hei hi CBI te duwa thil chui thei tura general consent apek thei zia asoya ti hi apek thei dan kha aron soidone menteng Mizoram sarkar le CBI indoor to dan soin ruata chuan kumsang kha chakwa somkwa Mizoram in CBI ne na consent alo pek to thute kumsang kha chakwa somkwa panga hei sorji mania kumsang ni somni pania consent ti top ani thute asoi ZPM alo sarkara an sarkar limtea general consent an pek thu in soi thei nan an manga mipui po kan loma corruption case liante CBI in an chui hun tumta thir taka kan lo thlir line kumin jun ni somni pasari khan hei ti top le ania ti in ruata chuan heti chunga kan chief minister le ram hroi tu then khatin CBI te general consent pe anga anin soireng hi adiklawa an party dan themi ho phei chuan CBI te general consent pek thei ani lo thu press conference hial nein an soya hetiang thu in kal ngai thak fo hi anin omani ati CBI te general consent pek hi thatlo chu athlir tu ngai dana in ngatania chuti lai chon sarkarin adu ani phot chon general consent hi ape thei ni ti in rota chon mani party legal cell in consent pek theilo anga asoi boxi hroi tu ten consent pe anga in soi boxi hi thu om je nei lo ani ati bok azau der maya hei po hi atira ka soeng khan pek thei ani apek thei zia asoi tiringota apek thei zia nuwa hen apek thei dan hi an soi ngai mi alo me hi makhop mai soi tori om lo nge mani ti chuanin heta hianin purwata statement a hian hei purwata kan wa chang tin ani lo nio hetianga reaction le criticism kan nei hian purwata kan chang ani mi lovin heng akum ron soi tak sang kha jakwa somkwa panga sang ni le pani ti te sang ni pani hen chon ti to pani haron tia sang kha jakwa somkwa panga sorji mani sang kha jakwa somkwa a consent alo peto ti te nia amai ro chu Prevention of Corruption Act section 17A kha kumsang ni som paria tatanga man tanania chu tuna hianin tam tak po in an ngai mo ni he thil hianin
du anga corruption case kan chui theina hi adalani tia court a challenge ania du lo polanom tikha lo se taila chu court a inchiame kane nakina court judgment ron chuakanga he dan hi section 17A Prevention of Corruption Act hi payani anon ti chuanin general consent kan hriat thiam danang chi hian titeng kan hriat thiam danang chi le kan rilru lo lut tlat danang chi hianin kal le thaini nge yanga tuna hianin ZPM sarkar hianin general consent kan pe ni tima se engemo film khur thula CBI hi chuanin proper channelin mo ani dan turangin titiang i state sarkara hian phalna an lak tho hi angai mela proper channel danina aphu tani tlatawang khan chu tuna general consent i adang lapna chu ni tani heng kumsang kha jakwa sum kwa ne na kumin kumsang ni som ni le pali lo compare khathil fu chi aponi lem lova kumsang kha jakwa sum kwa dan omlo hi kumsang ni som pare ta tangaron om tanin kumin kumsang ni som ni pali thleng hian oma chu enge India rama sarkar na thok te chui tur chuanin i phalna lakma sak photangai ni ti hi ain ziak sia khadana khan chumbia wang chuan sarkar hianin general consent kan pe ni potima se proper channelin thilni dan turangin le dan lakan him theinan hianin CBI lampang hian film phurview turangai la chutianga ni chuan proper channelin general consent kan pe ni potima se proper channel ang khan phalna chu lekha azia tho hi angai mela chu i ZPM lampang po ina tun thlenga i general consent kan pe ni anti chan hi ani theina lai po umve thawa chu ania hei general consent hi specific taka soifia na dana hian omlo wang hianin hei hi mimal ngai dana ain ngat thui khop maya tuna ron soitu te hoina general consent an explain dana an soifia dana hi chu phalna po pek shan pa ngai lova chui mop kha ani maya amaro chu ero chu danina bar ri awangin chu thil thei ani si lova general consent kan petima se danina phut angle proper channel anga kalanga awangin phalna hi sarkara lak tho hi angai melani ti kha kan top na chuni meta sela tuna congress lampang le hemi PC lampangina an thu chu hi ai nang de orenga i kalo chan ran hei CBI ten du in thilan chui thaya general consent apek thei zia asoi ati hian apek thei dan konga kha aron soi tura kangai ma se an soi talem lo ani ka chan hi ka mulem lo ke chuan chu bang chuan hetmi thu chu ka hi thil applicable tak thil strong tak statement strong tak ron kenganga kangai lem lo ani chu hemi hi mimal ngai dan mai ania in ngai dan te comment section in lo soi venga midang va in be na le va in soi sel na lampang kha ni lem lawa criticism ania kan criticize sa chu kan be se ang te kan soya kan be se ang kha kan mulem lawani ti kha atop kha nan meta sela amai ro chu opposition party te pohin fakom katina chu an changani thei top so in hei punun moi chu ngawina asoyang hianin thil dik mi puina kan hria thi an du tak ani chuan thil thatak ani in ka hria an chang khop mai opposition lampang po tun tram ang renga opposition an tran hi kala shelo ni ke chuan ati jong khatun tum video chu ni photro sa